Darifula mari. Papa midani iruwaruge kurin ecche beenedo. Mamma kari mune madukulanik mennete. Sabum vera papa annana. Darifulu beenum wegen ulunu numu boli. Dibene tane bappe fenijja. Miye donna niwesi saage.
Ismail? Aisha? Kontaku. Kontak mi horiha dua kontaku uluni. Kine. Bodu raalege jehifa dingi bandun jahaliye. Baram maseke kurin ekamaku oyana dekli gadiya damagati. Aisha kinita mi vi mi horiha badalta. Ahand mi adamni kitad dos fang. Tiri saharu Ismail. Anna maha tiri saharu forele. Darifulume warang abha given aspada. Nundun ekahame kamen nuwe. Den ama igeni warang ahan adiba. Kaku? Hama aslues teamage kaafata kaafu anikavas ekuta gedleenita Ale ting hatana gotti vesnegi famihiri. Bappa mage firimi hera varjuwa. Age darifula bappiya kaafa kiyan kiya andaguwana. Darifula bappa gastuga kurikamen nu darifula dukanza bappe nodaanendu. Mamma hivani esfiya jahala mis birun hunnai. Anekka bappa gelli daneti birun kannai. Bappa fennima ahannan eba hive aharinga murun sola hare. Bappa fennaneka maha adu duhaku hurime. Hader ruime. Aharmiyadu hendunu dieru Maria sola haru. Hey miyade nune ale. Tiri saharu vejja Ismail dia fahun. Den yenos bodwane ennu. Mi horiha duwanu kikkuli. Ahan meg intizar kurin. Waraddigu intisarek kuri. Ekamaku hey warang hittati duwastake. Miya kaininta. Tiha hinghama jitiga mi wahaka nubekka. Ismail aharin wahaka fategga ule miyan hun. Ufavere dimu megge intisaruga tiri saharu hurika mannu balati. Aharin diriruni ki nune ganatiruni. Alun feshome fashane ha hibvaren nulihun. Bay dosto Ismailge mihegge gotu gane bad dosto Quran no Quran ka men neengi fa ummid ge li fahin huri. Mari, Papa midani iruwarunge kuring ecche beeneto. Mamma kari mune madukulanaka mennete. Sabambe ara papa anna. Darifulu beenumwegen uluno nummu boli. Dibene tane bappe fenicha. Miedu anna nevasi saga. Ismail sabambe arang annana me bunima. Eta duhe banden Ismail la sa hadafa harin behetti. Annana kama intisar koggen uluni. Den emme fahun Ismail ge tashi doe fa forui. Emme tera viduake. Mi huriha doti oitta. Darifula bappe yakak duwastuke nuwe miedu hendunu kappati hodi. Ale bappa tiga hifana gote vesnegi. Tiya ni intizaru kori kujja. Miharu koba aharinge hitubetereng adi ekujja nu fenike meule. Ti darifula धीरुवाधे फोनिया बीर रामजो कुरेवे थिया खजाना विधानी मिलेगा धीरी हुरी कोतेगा
Hmm.